na kuiya wakatano waka usave kila mwana bibiti badalem Christmas kibi kona ngilina no husi uka mo save yana badalem Christmas kibi kwe na ngilinya no husi uka mo save kisilingi 10 uka mo save kisilingi mbao ni kujipanga tu uti watu kwa temana wa munde ende na maana kwa mbitile teje Monday na nila wivaa mena high hopes ya komande wa wia mwiyo ya mbia kana withela ula ungiwese aivya ukila mundu susimo mukulia ipapikita wala bandu ayangwa na unena maundu eli atatu ilawe ubisine ninambi by the way ilawe ubisine kana wina chio tevya ilawa twanaka tevya o mundu akwate owe niwe sibe mundu yo aritaya wona ndena isietwa deno sio tono wetwa wa ateithe ise mwananga ni alika weyani we munene kwa ita ndio mundu wa tevya kalika let me tell you as much as no go mogeka interview okay kata connection still watu wetae connections baba ndithu kwithu kumamu no kono enda we na undu twana connect mundu akakwato wia ndio kupita nenda no kibalua chako basi lingi yana kwa muthe please do that, people are suffering nando ebindanye mwe mundu sina kuisa ukia by the way ndeni se muno osio usu ukoneka ene me mundio pala wakwatie wia wikambu nene maybe niwe director kana ndini wa serikali ndini wa private sector na ndwe mundu wa atevi ona wa nyumba yaku pati ono tuine pati yani onala me wapi timanzi ya pati wewe uko hapo tu wewe ni kufika unafanya kazi unalipwa ukaumela now and then we say kana ndwe tevya mundu nondo ngaka ukulya mwithukisia aingi maitu CV tondo tunenganete wako mananga nyemo ni manda we hendo ete CV ndo ete madhangu mo idu brand we kwara nyeneso imunenga wena high hopes kana no kwata na mnano muthike ndo musemi kana likewate endane we sibyo kana no etevya egoti ndo ete madhangu it pains kuthinga wenjugu tina na njugu isu ndivye ilingitwe nethangu silinga wonesa katani yokwate bai wene bisika nakalinga wilingo nesa ene kalinga wo lingitwa nesa kondo njugu yeke baba ati mwithikisa ndo mbene wenda ona kimu no enda kwa YouTube ya Athiani no see there kwa YouTube ya Athiani no ya kiti na ngulinga na ndio linga musokoto ambake by the ndio linga musokoto ambake ne linga bandu baiki ya njugu ko unyeta mundu wa kuthoa njugu ndinde thowa na thowa na mina uya kathangu ne kaka ilio kala kathangu ne thacia ndinde thiai ni CV ni yao ni katiliko ka CV yani kile saa soma ekitekena kabikabana some abananga contract eso ni CV ya mundu yatembwa kiwo by the way na nesi mwe tukisanga tuko kukulya no ndabie mabinda maingia wenda nunu mathangu mana lukumela okivyo tulatu keiki wanjugwe lakini wenda tulatu toba wa na kathangu ka white twingire ya white na mathangwa maingi media CV syando ila matoye mobisine na yika kuwa kana wigwa CV si ya mundu na iko ithiki ya dustbin na unengi okewoba mwikisia wa mundu mwe wandio manda we obisine monana abika with a front office receptionist mumonda kwa kumusisha na kidimi cha melo kidimi maanda mayokwa mumonda na CV yake atakatakani na mundu wa edit CV yabikana bwa likana peke ndo ndinaandika komoka ila wakieta CV ona muwa takatakani tafadhali endane wese ndwetevya mundu egoti ndo mwita CV egoti ndo imanenga hopes bali bala bandu nongasa nete seriously it's high time tweka nenda mekwemwe na odusongete na mbeni na mina unena namwe ndula wenda okethya mundu osie CV ya mundu mathangu ma mundu kana mwana wa ungania emwe ande mathangu andu mie ningikata ningo mumanthisia wia eko munenga hopes kama kadabya mundu kamwiya kana ikyo bitiba landona atuthie kwati ongai pobeka bala kwi andu kajali nikiwa wewe usijali aki nitakosa aje kujali jameni mwai wambe wakeli mwaka miakeli miaka 5 miaka ongwetelete na kunietela Yesu andikwa tiogwetela ainge mamuka mandete maobisine education kana satina ndi mutome mamuka mandete maobisine makambu nene kwa mabosi mo magabokume nondo bayibandu bange matonya uthi ndina becha by the way nene sikala natamuka
ona mbamucho ni ndongo tamukio kiwati ando aingi athukumi aingi ala maandikitwe mamukama ende mabisine makambu nene mawiyani ala maandikitwe ni mabosi mo nundu akwithia pai bandu bangi matonya kuthi maina otherwise wanga susu wanye maina otherwise ingi maina ndongi meka otherwise yekathandika mono man nondo pai motivation musala windi kukuwa thukumi nai mabosi mwamukiwata kaine mulilikane mwiyo yambia wekalende ovaliutumanye mwathukumi makwa nguata muthukumi wako wa nyumbani mukuata muthukumi wako wa ndiji ane mukuata umuthekane na mabosi mwa na pe motivation umunengae ena mwangele ni muthukumi wa nyumba noto nao leo mongela musala maybe nondo ndwenda besa lakini nondo la mubithe yeleu nando mabitha leu niki no withi oyanu wangu asia mwana uyo yake eso ni motivation ndi muno musala be ndu weta ati nawe mbaye ko wese yulwa musala be ndu weta nondo leke tumete muthukumi usu waku ati ya maundu make okubukwaku niko seo bya pesa actually na mabosi mwenyewe kaona thukumi tamu matethia muno by the umsaidi sana bumutethanie nchana muthino mekala nilie imwe nota amukata muthiuka imwe mundane waku nwitho yenda mundu oko kwimia mundane waku nondo ndwithio kuma na wime of course ndwithio ndika mundane waku wime no need mundu wako no need mundu wake baloke kwigara kwima mundu no need mundu wako thiuka kukamia ngombe no kwenda mundu wako sisi ano kwenda mundu wako buyangwa mundu ndetonya ewe kana yangalanga kuyati kivyako kila mundu kivyake edela boss na bandu boile kwikulia ati what a boss muno ala muungamia thukumi mawiyani kaiba atithethani muno ala muungamia chao athukumi mawiyani undo no wenda ukethia uno ungamia department na uno ungamia ya hana ni muungamia no we asu ungamia omunthio umatetheti ata underline the word mundu au mete kwake okite weyani okito manda besa painge ja mwere by the way as much as runa na you experience and all that lakini mbesa underline tafadhali no ike in bold yone kenesa mbesa monio what's your boss it doesn't matter we kalite binda ya nata ya sara aka ne kubiata enda ne kabinda kakube abakumiyama sisi unimekuwa na boss yuno kwenda isa unukwisa by then tuona avya kwisa 10 milioni mausio tuona avya 10 milioni mausio enda ne we kalite binda ya samwaka miaka na miaka 5 tusongere miaka mbau athukumi asungamie ma umatetheti ata utetheti ata alama ungamie ala ungamie we umatetheti ata kana no ibu yaku ya utongo isi ukethia waka uthie ndani ni kwitia ni kukuweta mabata mathukumi ukaweta amaku kuyola kana we na athukumi ungamie pe mabosi mundu ucio gatua mugule kumela wasiokie bosi atetheti athukumi ala ungamie atabati yani hata ujui skuma mane wonetha no kasilingi kamwe like seriously no asikumonetha no ka motivation pati meo buto enye no kwa muka wa thukuma na yikata na ithi saitana tika menga tuna itotwende na usonga na mbe nawe tamwene wia aki yake kindo amusembi umunthio undu wasila ni silence yani by the way na ninyo mayane kwacha mene timu no yetu ndela yone kama tukuni kendo kingine na nyenyi ana yangima yabubyo tawe mwene wia nyetina tane boss athukumi olane andikite neyekeju kiatu ne cha muthukumi osu ketha ninye ne andikite we osu na ndenewa musalo la muthukumi osu okunewa no ne aniwe by the julize na teye with andwe na mbesa uko nazo ni sawa tu labda hauna lakini ukakuondo lawo ku athukumi asu maku wa muthukumi asu waku omuku ugatia mubithia le muthukumi waku wa nyumba ukasaithia muthukumi asu mwele wiyo ungi wetia abingi afriji no iti akibungwo kila gyotumata yale wa mwana ichao omuku we ukakuwo usu omwe wiwa we mwiyanie wewe wa kwato sungi okokondabia oku muthukumi waku kethia wa yingi lasi notilile ukakuwowe no we mwiyanie wakwata sungi okokondabia ukaiwa mbesa isu ila wivaa muthukumi usu waku ajino mundu wakita bende gaitu then we are fixing this nation together ukaiwa musala la wivita muthukumi usu waku yana ni yuthe ya ba yambe kupe muthukumi usu waku iwo uyu mwe ngili su ile mwe ba kwa mwe wiwa we mwiyanie toga ngalikwa ningi itwa athukumi
we also uthukuma uketha ne waku ukethia we uthukuma ne waku no ithukuma uni muthukumi oyu ndo ko uthukuma wana wiwa wi mwiani unongitha tusisengaliko siele siengotole ngaliko eno ya kinyata na nenge ya munyambu usisie yonyetina tani boss ngakuwa muthukumi wakwa wa mundani au ni mukuite ngakuwa uyu ngwita muthukumi usu wakwa nyino sata now pabe ulatina nake muthukumi wa mundani we wakwa we muthukuma ni andikitwe ni boss ngaimandiete mbiuni bwikie niwa ata Jugwe kama sabu asu uyosu uithukuma ketha niwe wandikitwe no uthukume umuthukume ucio kuthukuma na wandikitwe ketha uyosu ni wakuwe wandikitwe wa uthukumu betha bailiata sisia no at the end of it all twende productivity twende biashara maendeleza na makaende ya nesa ndake londo wothe walikala ine kwawo nitawatina kina usemi